morgen mos nou ek en jou pa se anniversary 20 years. O, ek is so excited. Nou ek wil uitgaan vir pa geskenk te gaan koop, maar nie enige idees van wat kan ek koop nie. Ek is so iets besig om gou klas skoon te maak en my gou reg te trek en dan wil ek gou vir pa gaan iets koop. Okay. Ik ken nou iets aan iets van ik voel me redelijk bij je nog en ik ga maar gaan jij. Oké, ik zal maar gaan kijken maar wat kan ik voor je pa krijgen. Ik zal maar weer eruit. Oké. Nee? Oké dan. Oké, mijn kant. Hi, my liefie. Hallo, hallo. Wat so viere is dit? Nee, maar ik trek net gewoon een beetje weg, man. Ja man, jy weet dat is ons anniversary môre, jy moet jouself uitsort. Ja, nee, dis al met ek is reeds op pad gaan uit om 'n paar dingetjies daar buite te gaan doen. Ja. Waar is hy? Sy het nog net ingekom, sy is nou na die kamer. Is jy reg? Ja, sy het gesê sy is 'n bietjie moeg, maar te gaan lê sy. Please. My kind. My kind. Pa, ik heb gezegd, moenie aan mij raken. Moenie aan mij raken. Hoe kun je zo verantwoordelijk voor wees met pa? Ek is regtig ja. Jammer. Ik is jammer voor mijn ma. Zij moet nou die goed doen. Nee, jammer met pa. Ek wil jou ma seer. As mijn ma, as mijn ma. Mijn pa, ik ken je waarde niet. Ek is baie lief vir julle. Nee, as jy lief vir haar, as jy lief vir haar, Ek was net swak. Nee, swak. Nooit die my pa. Asseblief my kind. Nee, maar nooit die. Nee, nooit die my pa. Jy nog nie by my kom huil. Asseblief. Nee, maar jy gaan nie by my kom huil nie, my pa. Nee. Jy was onverantwoordelik, punt. Sta jou man. Ek ken jou foute. Asseblief. Jy ken jou, jy sien nie, ek gaan nou nie sê nie. Maar nie vir 'n oomblik. Moenie vir 'n oomblik dink ek doen dit vir jou nie. Ek doen dit vir haar om haar gevoelens te beskerm, om haar gelukkig te hou, want sy verdien dit. Ek gaan dit vir haar gee, want jy kan dit nie doen nie. Nee, maar my pa nou vir my so met papi dog ys kom kyk nooit te my pa lobby. Jy gaan by my kom maar jy gaan lê by hy my. Gaan nee, lobby. Hallo. Sorry my kind. But anyway, wat denken jullie van die oom Den, wat ons sugar direct, een vrouw en een kind bij die tijd? Dat is ons dood. Dat is baie van Wie het om kinders sien al die Sy het gesien by my paadjie dan hy het 'n blok gehou vir my. Toe sien die kind ons nou die oom hou my vas en boek toe hardop sy met hy wat ek weet nie wat het gebeur in hy ons nou. But anyway, ek worry nie my nie. Honestly, I don't care. Weer aanleer. En is reg jy om gebruik het. Reeds ons by die tyd. Gebruiken. Ek het jou al gekry wat ek wil hê, but jy het mos 'n ander bou nou. En ja, ek wil net bis. Wie is dat redig? Ja, but anyway, wel smaak julle drink. Ja, ons Ons ek nou nie vol snaak. Drink vir 'n plek, ons is by straat by die tyd. Pastraat redig. But ja, kyk girls, ek gaan mos nou die geld kry en gaan ons van die fonds ons nou uitsort nie. Ja, gaan ek ons ons wel sien. waar vir jou. Is reg so, sharp. Mijn blij te zien Ja, jou. nee. Kom les. Je was een beetje bezig geweest. Zo, baie problemen. Is het? Ek kom soek maar iets by jou. Meeste wat is het? Ek wil geld hê wat ek met my hare gaan doen. En my naels en al dit. Ja. Ja, 'n bietjie all out gaan. Hoeveel is het? Hoe is 300 rand om my hare te blou? Ja. Ja, my naels ook nog en al dit. Ja. My outfit zit ek ook nog. Kijk, weer. Kom zo mee, dus Ek wil net gesê dat jy maar alles vir my gee. dan doen je nou als een hele aarde. Je hebt die dingen hier dan mee. Ja, altyd was. Zo vandaag niet vertellen. Want dit is baie hastig man. Ek moet iewers wees. Ik heb nog een jaar vandaag met elkaar. Wat het jy kom check op jou? Ja, maar. Wat ek gaan weer, ek gaan vandaan bedryf maak gaan doen. Laat weet dan gaan ek overnight. Vanavond is Ja, ek gaan vandaan kom ja. Hij zei zo eens niet. Ek gaan ja, ja. Kan je wachten niet weten zijn vanavond? Ja. Je spelen dus een beetje. Ek gaan nou wat dankie. Okay, bye.
Choma, ik weet mijn maat te zien. Ik mijn pa gekomen met een jong meisje. Hij heeft met een jonge meisje. Krijg je dan maar diezelfde ouderdom. En ik weet om voor mijn maat te zien, ik kom blij nou eerst bij mijn maat. Ik wil me zo niet dan ook om krap te snellen. En kijk, over een paar dagen maken we 20 jaar samen. En dit is de 20th anniversary. So ik wil nog niet dat doen. Maar ik raad jou aan, zeg aan het eind van de dag als ik kwaad loop voor jou. Ik weet, maar ik wil haar niet teleurstellen. En ik wil ook nog niet die kosten van haar zien tussen allen. Ik voel je bij. Oh, ik weet er erg wat op te doen. Mijn pa zit mij nog in een zware positie. Ik weet er erg wat op te doen. Mijn pa is ook verantwoordelijk. Verantwoordelijk man. Hallo? Ik is hier buiten. Ja, maar goed. Hallo. Ja, je kop is geniet. O ja, niet bij jou hoor. Wat ik zie man. Wat heb je gekregen? Nike. Oh, jy koop nie maklik nie. Girl has to wear Jy Nike. strip. You know, our girl needs to wear Nike. Like. Jy moet gespoil wees, jy weet. Oeh, ik hou van die. Ai, nee, ek like hy old school. Nee, maar ek like jy moet so gespoil is van hier. Dis my baby. Dis nou amper naby jou huis so. Jy weet ek kan jou nie by die huis drop. Maar Hi, jy moet my net hebben. ek gaan jou abi ook drop nie. Ja. En dan gaan ek jou nou sien. Jy moet ons bel. Kan jy so hef nie dat jy glad stel nie deur op bak. Ek wag gewoonlik verby. Nee, ek wil prys in binne kom ek op sien. Koop. Ai ja. Bietjie lekker uitgaan. Ja. Maar dis nie. Goeie voete moet gevier word, my lieflik. Oeh, dit is nou so vol. Ja, ik ook mami. Ja, ons moet ook wel wag om vir geleenthede om sulke te doen. Bietjie van moeite tyd te spend met mekaar. Ja, dit was lekker geweest. Heel hè? baie lekker mami. Heb je dat geniet? Oh, ek het dit baie. Ik kan zo zien als we maar gelauw en mama gelauw. Dis nie elke dag wat ek my lieflik so kan spoil nie, hè? Baie dankie man, lief. Dis so Oh, waardeer dit. 20 jaar, né? 20 jaar. Ai, Wat is dit 20?
20 jaar. 20 jaar, Daddy. Die liefde tussen ons sal altyd groei. Ja, ek het die beste gekry. Jy weet Die mos. beste gekry. Ja. Die beste. Die beste my kind. Jy het 'n baie goeie pa, hoor. En jy? Ek moet hom waardeer. Ek het jou ook gespoil en dis ons anniversary. Ja. So jy moet baie gelukkig wees. Ja. Sommige mense noem dit blybery. Maar ek gaan maar niks sê. Hoor jy nou? Ai, die kinders met hulle grappies. Tree nou Pa by. braai jou nie. Pa kan sy kind braai nie. Ja. Wat sê Daddy? 20 jaar. Heel cool. Hallo. Hallo. Ja, wat gaan aan? Ons moet praat. I have something very important to tell you. Nee, ek kan nie nou werk toe kom hier. Dis lewensbelangrik. Ek moet met jou praat. Ja. Hoe belangrijk is het? Ek is swanger met jou kind. Sê weer? Ek is swanger met jou kind. Ik zal weer toekomst zo gauw als ik kan spelen. Maar het is met de familie dan. Dan weet my as jy klaar is met jou familie en dan kan ons weer praat. Kijk, zodra ik kan, zal ik bij die werk uitkomen, maar op het ogenblik is ik vast. Alsjeblieft man. Probeer verstaan. Bye. Bye. So Daddy. Van wanneer dan werk jy nou persoonlijk? Los nou die dingen man. Kom maar nou, ons maak jy anders. Yes, zo los die werk bij die werk. Ja. Wat zijn we buiten? Moest zo leuk man. Yes. Kom ons eindig eruit op 'n keer lekker af. Ja. Is dat nie lekker movie? Dit Dat is kan zo- kyk. Ja, ik zou zo lang tijd voor een Ek sal so 'n movie movie. dan gaan ek sal die popcorn reg gesit. Ja, skat. Kijk. Maar voor ons, ja. Kom ons kyk movie soos julle sê. Ek gaan stop met. Ons kyk movie. Oh ja, joh en Daddy. Ons kyk movie. Ons gaan ons 'n movie kyk. Moeilijk is. So ek is moeilik. Wow, funny. Nikki. Nikki, is dit jy? Hoi, hoe gaan dit? Hi. Yes, like maar jy lyk soos mooi soos gister, jong. Hey, dankie man, is lekker om jou te sien. Soveel jare. Ja, jy's Is dit 18 wat? jaar al, né? 18, Nee, joe. dis 18 jaar. Hier ek jou lanklaas gesien. Jy lyk goed, jong. Ag, jene kyk ook maar so half na myself, maar want is jou pad? O, kan ek jou 'n lift gee? Ek is eintlik op pad eers, ek is op pad huis toe kom van die werk af. Ag man, is dit kom moeite? klim in man. Dankie man, hier is op catch. Waar kan ek my sweets laat stap? Nee, wag, julle lyk van sweet Jessica, getroud by nou al en alles. Ag, jy dan my lekker na jou aan toe kan jy met nee. dit nou. Hoe sê hulle ou liefde ons nooit nie. Nee, maar Ja man, jy door lyk die goed. dinge van jou praat maar getrouwde mense. Ja, ek geloof Ek nie hoop nie jy's nog getroud nie. Vas is lankal verby. Ek is verby hy stage. Ek het 'n kind, sy's al 18 jaar al en life goes on. 18 jaar. Dis ons hier. Like 18 jaar. Wat Ja. ek jou laas gesien het. Toe ons laas saam was. Nie net gesien nie. Dit lyk vir my jy vergeet ons was in 'n verhouding. Nee, ek het nie vergeet nie wat ek meen. Maar dit was 18 jaar terug. Ja. So dogter sê. 'n Meisie, ja. Sy doen goed. Sy het klaargemaak met matriek verlede jaar. Sy is op college. Sy doen goed. Sy beïndruk my baie. Ek is baie trots op haar. Sy is een van die kinders wat 'n ma se hart steel. En ek is 'n enkel ouer. Dis goed om te hoor. Dan leen goed. Nie goed soos en goed, maar goed om te hoor. Wel, we move. Ons gaan aan. Chantay, waarvan af kom jy? Met Chommy, mami. Is dit die tyd om hier aan te kom?
Ik heb daar bij haar geslapen. Ik heb me zo niet helpen. Ik is groot, ik is maar niet meer klein nie. Chantal, nou hier niks kontak hier. Mijn phone was afgewezen. En hulle het die charges alweer gewees het nie. Hulle het die charges. Ik kan ook helpen voor dat niet. 'n mens laat weet daarom weet jy, ek kon nie slaap nie. Maar nog steeds, mami, Kon op ek stress. slaap? Op stress. Chantal, jy is my kind. Ek moet worry waar is jy? Stil. Alles jy nie laat weet waar is jy nie. Ja, mijn mama, ik kop pijn al klaar. Je praat nou je goed. Nee, Chantal, jy maak nie reg nie. Wat se mense as jy nie laat weet? Wacht, mami, wacht. Ik wil die topic sommer nou klaar uit. Zo, wie is mijn rechte pa? Chantal, is mos nog nie die tyd en die plek vir dit. Zo, mami, is een keer vrij mensen wat mijn pa van mij weghou. Chantal, die rede hoekom ek op pa van jou weghou, is vir jou eie beswil. Ik wil Jy wil nie hy man ken nie. Nooit die mami is hoe. Jy wil nie hy man ken nie. Hy man is 'n gemos. Nee, mijn ma. Wil jy jou pa sien Ik vandag? wil zien wie Wil jy zijn pa. sien? Nooit. Ek sal vir jou pa Mijn wys. vader liefde nodig. Ek sal vir jou pa wys. Nooit die. Jy wil jou pa sien. Chantal, as jou pa. Kyk, as jou pa. En nou, Chantal? Ik zie, ik heb al die om een paar keer gezien, mama. Jy wil jou pa gesien het? As jou pa. Wat ga jy nou doen met die information? Ik zie zo right. Chantal het 'n attitude.